George Natembeya okwedo tim mar ng'ado yiende madhi nyime pachoka. Kwacho ni beto bunge loko kor lwasi makelo oro e gwenge mopogore opogore. Natembeya bende olero ber mabunge kaka yor bero alwora kachiel kod rito kuonde ma pi wuoke. Koloso e kar chung' od bura ma Kiminini, Natembeya dwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto odonjre e wachno mar chungo ng'eto mar yiende e bunge mag piny owacho. Our forest cover equal less than 16%. We are supposed to be about 30%. Watu wameteka advantage, wanasema kwamba wana harvest cypress, ile miti ambayo inapandwa for commercial purposes. Lakini ukienda kwa forest zetu zote, even indigenous forests, trees as old as over 200 years, zote zinakatwa. Wanakata miti na wapande miti. Nyinyi mnaona mwaka huu vile tumekuwa na challenge ya mambo ya mvua. Hata hapa Kimini nimevuna mahindi kidogo. Sehemu zingine kule kama kule kuanza Saboti, Endebess, mwaka huu watu hawajavuna mahindi. Sababu hajakuwa na mvua. Na mvua inatoka kwa hizi miti. So Mr. President, wacha kuharibu misitu ya Kenya. Because wewe you are the one who gave a blanket amnesty kwamba watu wakate miti. And wana harvest mature trees. They are harvesting even young trees. Ile kidogo kabisa wana